slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna kajing temu jungi bini pelong yang gini kita tournaments kebun kita tournaments kena penya yang rai kini ke winter vacation futsal league sih kedi mentah bini kuat ban pen ai ka taka platform ki hap ki berit ki jungi kamtam ki yo sti telang mentah ki lada kimdan kum kini ki winter vacation ki hap ki berit jungi ka sti telang jungi ka long ki la su la miet ka tu kan ka bikil ka mobile game ki sang sini stay tidak ka jumpa pada jong kini ka winter vacation ki children's league under 13 under 15 ni isai ba amri tangki hap berit ki bawan sini semadan liwat ki kemi pa ki jong kiri ki wan I'm sim te hagi tu ki under 13 under 15 ki wan ki academies ki wan kini ki grassroots semua ki tu ki ada ki team ki ada set pa na bro sistem menrei nalol gitu pada ngi bi ki wan segini ki team snong ki team snong punya page ba ki team ki besuan tang mentah kan ki tournament sedang ngim pen organize ngi ki tournament bepli ki kena ki hap berit sei ki net kita kajing organize ngi ki tournament tim senang dikela ya wan lang kemangi saki mana ketua Little Star Football Club na pemulai mat siar kidi kena giba itu kini punya nya ban ai kajing ro iki ki suilom tang stay uswa kan ni tournament kipen practice kipen wai kini kita sini stay teman ai practice session iki bat kila la bat compete akan ni ka biggest stage la poi hadu semi final kila ya la ban compete lang begini ki begini ki grassroots te ke team jong kini ki children's league ki jongi la de pet kadi study hard play hard and be smart kabamut ba kapor ba pilong school nya minat ik puli kedang ni hakis titlang ngilang pengsenat ipi baken yo kan peni ka sap ka pong ka jong fi kaliang sport nang ma pilong kena ki ba start bat ki ba champang tangatahi te abang ikut ya kini ka children's league ni ai ka message su mane kena bal chamtio kala asdang sek school ya minat no sek school kali kapor pili kit uniform pili kit ikut school te pili jingmen no sa school ban ngin sai kendo biang pat la cham snam hakani ka ju ka ayom kini ayom telang ni ki sepelong biang ya kini ka children's league jengki under 13 but under 15 ya bidai pada abak kini ka mulai merat bikilik kini kalong kadi ka tukin terdang ke bengi julia ka meswa marngai le dia meswa ngabat kom sports katri jong ka seng samla mulai nonglom perbangan dan sini mai tinggi jumli na ban organize kini kin terdang te kini merat bikilik kala ade kin terdang jong ka mulai merat biki ndai kala kam tu pada ka level senjat ka bengi imanya kami kop coba kadi ka takin terdang ndai kala i kum kita tournament he te kumbangi i berlatih bat under 13 under 15 bak merat bikilik ilong very successful Blay Shubun ya baru kait tiba Arab lang bat ni sponsors ki jongi ki business partners ki jongi bar khamtam le you blay ki apli ni kini kala message ka jong ngi kena kalong ba keep following your dreams but aju ka paru minat ka puli kedang ni pidan ka sap dan lang jenang jing start ru kila binti mentah ki play kamdai tang ka tournament ni gibon ki tournament ki banwan te ka jing organize ka jing wan kini ki bon ki tournament ki perlok tournament organizers be organize kini ki leagues jong ki kena red mas mau bakal kentiu kena red ki jongi English bon